Mwongeye kwirirwa abakurikiye TV yacu Vumbura TV, nk'uko bisanzwe rero uyu munsi ngiye kubereka akantu k'ubwenge, ngiye kubereka ngiye kubereka buryo ki wafureshinga, ngiye kubereka buryo ki wakongera umuriro muri telefoni yawe, mbega nko mu gihe ugize ikibazo ko ya telefoni yawe yashizemo umuriro wajya gufotora ifoto bikanga, cyangwa se igiye kukuzimiraho ukaba wayushyiramo umuriro utiriwe uyicaginga, ukaba wayuzuza umuriro. Murabona telefoni yanjye mbere y'uko dutangira ifite umuriro murabibona 86, ngira ngo mwese murabireba nta kibazo. Noneho rero munkurikire tugendane mbere ku kuntu wayuzuza umuriro. Urajya muri setingi nk'ibisanzwe, tumanuke hasi cyane hano handitse sisitemu, tumanuka ahanditse sisitemu nk'uko mubibona, ahanditse sisitemu tuhaze, dore ngaha. Nituhagera tuhakore, nitumara kuhakora tuze hano handitse developa optishoni, aha hantu murahabona developa optishoni, tuhakore. Tukimara kuhakora turamanuka dusangemo ibintu byinshi, bino nabyo nzagenda mbibereka. Duhite twinjira hano handitse sisitemu, ahantu murahabona demo mode. Tuhakore, ukimara kuhakora urasangamo utugambo tubiri, enabo demo mode, shawu demo mode. Tuhita dufungura aka kantu n'aka tugafungure. Urabona tumara kuhafungura telefoni yacu ihise iza ifite umuriro wuzuye rwose 100%, murabibona dore ngibi. Ikindi kiyongereyeho ntigeze nanababwira, murabona kuri netiwake zacu ihise ihinduka 4G. Aka kantu n'ubwenge rero, ndabasaba mukande subscribe dukomeze kwigana ibintu by'ubwenge nk'ibi ngibi. Ndabakunda cyane cyane.